Salam juan-juah mau bantah karina. Partua-partua sini kekelengan ibagasan gerar Tuhan Yesus Kristus. Pejumpa dola mau kita ibagasan channel N nalako membagikan kata ni Tuhan ta imo jamita persodipan. Sidang madeng sidang kau kata ni Tuhan ta mersodip mau kita. Dame ni debatasi termurmur ibas karina nasa perukuran. Imo mencamoti hati-hati dekat pikiran dene ibagasan Kristus Yesus. Amin. Pertua-pertua sini kekelengan ibagasan gerar Tuhan ta Yesus. Kata di Tuhan tanah gabe jamita ijamita persodipan ibuat mokan Yesaya 65 mungka ayat sadanai suami ayat sibah temana hukum tabakala perdosa deket keluahan taba duka debata kujakakan kami mau kata ni Tuhan ten taba kita janah ninamo isidi hukum Jehovah tabakala pemberontak idokkan Jehovah kebas ngo aku mengaloi bangsaku tapi odango mersodip kalai taba aku ngeut ngo aku ijumpai kalai tapi oda itulusi kalai aku odango idilo bangsai aku kasih pe enggo kebas aku mengaloi ngo aku dak kebas ngo aku menghalupkan bangsaku tapi dak memberontak ngo kalai mengulakan jahat ngo bangsai janah menjuljulkan surah-surana sendiri puk ngo pengurun aku ibain kala iku merna ipeleken ngopelen ipeken bai sembahan deket menutung kemencen ilanggatan nah laus ngo kala itikan berngin miliang-liang deket mi pekuburan lako mengido pedah bai sumangan nai ipangan kala ingo jukut babi deket yenum kuah gule haram idoken kala ingo laus kendau ulang deges kene kami kumernamba dia ngo kami janah lain bain dene nai oda tertengen-tengen aku ulah kalai codi bagi api si sonung mentep ngo lagangku midah kalai enggo tersurat ilebengku hukum taba kalai tuhu oda mertahan sip aku nain kubalesken ngo kejahatan kalai kumernakan dosa na deket dosa ampungna iliai kala ingo aku merkite menutung kemenjen bai sembahan ibekas mersembah ideleng kenah kubales ngo tawa kala ito semi pengelakona itik kisi enggo laus idok Jehovah buah anggur mula lot deng laina oda ipatakken tapi ipecek ngo asa gabe anggur bagi dimango bangsangku oda kuripasken karinana karena lot deng ngo i tengah-tengah kala inai mengwei taba aku simpulungan kala Israel imarga juda naing ku pasu janah pinempar kala imo si dasa tanoh delengku jelma si kupilih isi mungwei taba aku ngo merian isidi imo sakatna pertua sirga kelengan bagas segala Tuhan Yesus Kristus mulalot dengan tabar masih antem dahin kita merkite memeraikan pengurupin karena idah kita susah tentu dok konen namo lias atem dahikan dengan naidi mula bagi seloh mo idahan tapi si patalot mango deba enggo pe rupi iya menter mendokon lias ATP mahal si patayaka kala sebagai nico di moi jelma siso memetoh dirina partua sini kekelengan gati bagi mango kita izolo debata oda si betoh ise dirinta asa partua merkitekan terpuen ingatkan mo kita bakune kelang ate debatai meradapkan kita bakune menemukan kita meradapkan debata asa tuhu boy kita mersakor merandal dekat debata ibagasan terpuen ibagasan ayat sada idokkan ngonde isi di partua kebas ngo aku mengaloi bangsangku tapi oda ngo mersodip kalai taba aku ngeut ngo aku jumpai kalai tapi oda itulusi kalai aku oda ngo idilo bangsai aku kasih pe ngo kebas aku mengaloi ngo aku mula sida pertua kata-kata debata ngo roh mendahkan kita lako petuduhkan masih atena lako mengkekelengi kita janah terbuka kalau ngo debata ibas nasa masih atenaidi meradapkan kita oda itu tutupi partua
Tuhu-tuhu naing ipacidah mo hukum ia permasi ate mereka kita. Hukum ia naing mengaloi dilo-dilonta. Hukum ia naing memereken kade sini pidonta. Tapi mula kita ikut dai bagasan terpuen. Baku nengo bangsa Israel ketika meradapkan kade sini baik debata. Gabe luhlah ngo ulahan kala ini. Gabe punguran ngo debata ibaing kala ini. Mula kita jakain dai bagasan ayat telunai sohmi ayat 5. Teridah ngo bakune ulah bangsa ini meradapkan debata. Isembah kala inola ngo gana-gana. Ibaing kala inola ngo pelen si tutungan taba gana-gana. Jana idokon kala ini mangu kala mbadiya kepeken luhlah ngo ulan ni kala asa idokon debata ngo oda tertengen-tengen aku nenge ulah kala ini codi bagi api sisonggiot mentep ngo lagang kutaba kala ini tuhu melaga kalun ngo debata ibagasan ulah bangsai kumernakan itontalkan debata ilau si pati-patin debata gabe gana-gana ingo ibaingkan singkat ni debata di tengah-tengah kegeluhan na partua kadengo jambar jel masih bageni kadengo jambar si mengulakan luklah izolon di debata mulai bagasan ayat 6 somi pitu idokkan ngo isidi tuhu odango mertahan sip aku ni debata kumernakan dosa-dosa ni kalai naing kubaleskan mo hukum taba kalai imo idokkan debata partua bagi sidokkan bagasan Roma 6 ayat 23 ai kematian ngo hukum upah dosa. Jadi jelas ngo partua ibas karina ulah bangsa Israel sin jahat gabe dapat kalai mo zambar ni kalai imo kematian. Partua sedikit kelengan. Ibreke debata ngo hukuman tabakala perdosa. Tapi ike kelengi debata mango duka na si mengui pedahna si mengui patinna. Idokan ngondai bagasan ayat 8 somisibah. Mulalo dengo i tengah-tengah bangsai percaya taba aku. Odango gawe kena hukum kala ide. Janah kalak si mengui taba aku. Imo nahan mengiani tanah dekat delengku janah ku pasu-pasu mo kala ini. Ibagasan ayat sibah idokkan ngondai sidi jelma si kupilih isi muwe taba aku ngomerian isidi. Lapatan isidi partua ada pelin bangsa Israel. Barang isi samping pe menguai kata debata ia ngomerian itano dekat ideleng debata. Ia ngosi menjalu pasu-pasu ni debata. Partua sini kekelengan. Merkita terpuen engkau mentangkas idahan tah bakuneng keleng masih ate debata mendalamkan kita jelma ulah dak menguai sini kelemokan ate debata ngo kita bagasan tengah-tengah ning geluta gabe dapat pasu-pasu mo kita janah merian kita ibagasan tanah dekat deleng debata partua sini kelengan merkitakan terpuenda betohan tamu oda ngo situhunna mersibar keleng ate debata taba jelmai. Tapi si pantat jelma ingo oda ibetoh dirina ise iya situhunna maharga kalongo yakap debata karina jelma iya. Bapak inak sedekah kelengan sidang madeng ku puncai kami kata ni Tuhan ten kubagakan kami mau sada cerita menyakin kita bagian ikebincaran lot mau sada kerajaan belgah kalon janah lot mau dua duka nada holi ibas kerajaan ini lot ngo peraturan bagian barang ise menangko di tengah-tengah kerajaan ini kena ipoldit ngo serak matana laku menebus kesalahan na tep isada katika roh mo sada kalak prajurit rajai janah nina mo tabar rajai sentabi raja nami roh aku misian merembah berita oda seloh mendahi rajai duka rajai terdapat menangko kadengo sinaing baingen ta raja nami mendengkoh idi gabe sip morajai nai oda menter ndekah nola mengerana morajai janah nina mo tabah prajurit idi
Embah mo duka kui di misen, nai embah mamo deket rautku. Nai laus prajurit idi bagi sinidok kon rajai. Jana oda pula piga dekah. Embah prajurit idi mau duka rajai di bagi ma deket rautna. Nah ini na rajai di mau tabah duka na ini. Kene duka ku. Otang ibetoh kene hukuman bai barang isi sambing pe mula terdapat ia menangko kena ipoldit ngoserap matana dengan natungkup ia ndeken duka rajai mau takalna. Jana oda pang kalai menengen abe bapana idi. Nai ibu rajai mau rautna ipoldit mau serap matana sendiri. Enggo kesai itengen mau mi prajurit idi janah nina mau. Enggo kutobus kesalahan dukaku nai keke mo iya ikundul nanai janah idakap mo duka nai di pertua sini kekelengan kade ngosi nai idok kon ibagasan ceritain raja sini bagasan ceritain imo gambaran bapanta sini sorga permasih ate di janah duka raja imo gambaran kita jelma. Odakin kon dimundorok rajai menggongkan kesalahan duka nedi tapi kemerenang kelang Athena mi duka nedi gabe igongken ngo hukuman duka nedi lako menebus kesalahan na nggak bagi di ngo kita partua dak ngo silausi pati-patin debata dak mbue ngo kita mengulakan dosa mengikutkan sebelah perdagingan ta janah kemerai di ndorok ngo situ hunai balaskan debata banta to sebagai pengelakon ta singgodei. Tapi kumerna permasih ate ngo bapanta sini sorga itebus ngo kesalahan tak berkitekan Yesus Kristus asa gabe duka debata kita jana asa boi mersaur dekat debata kita merandal bagi di ngo nang bage terpukta teridah ngombelgah ate debata masih ate debata mendahi bangsana mendahikan kita jelma kumerna dak roh mo kita jana percaya mau kita debata ulang si tondalkan debata bapanta sini sorga permasih atedi kumarna odalo ini ke permasih aten dapat kita ibabotano en lainkan daripada bagi masih aten ini debata sekali naik partua sini kekelengan dak si enget mo mende bahasa dekat masih aten itu hanta ibagasan tengah ningguluhta janah ulang mau si respon karinana i merkitekan pengelakon ta silulai tapi si respon mau karinana i merkitekan pengelakon ta merantal ijolo-jolo debata karena duka debata mau kita imsakat kata Tuhan ta mersori mau kita lihat sate Bapa sini sore ke bagasan masih-hatemu meragakan kami tuhu Tuhan permasih hati belen ngokono mendahikan kami jalma empe Tuhan asa pergegohi mau kami asa dak pulakan patin mebas geluh nami. So bagi Tuhan kami sepenggakan katamu simtenggohkan pedahmu dak jamoti mau kami perjenang pemungguluh nami karena dosa nami mabe Tuhan ampuni mau kami asa ulangi mambati masih kelengate murad kami karinana ibagasan Yesus Kristus mersori mau kami bamu amin.